inkuru akosore wowe ngiye gucamo na ikinyamakuru gikora kuri Habubwenge TV. Mwiriwe twongeye kubasuhuza. Uyu munsi twabasaniye inkuru igaragaza amasaha y'ikigoroba uko abantu baba bitegura gutaha bajya mu rugo ku isaha saa 12. Muzi ko nk'uko amabwiriza bivuga bisaba ko abantu bagomba gutaha kare kugira ngo birinde icyorezo covid. Reka tubagezeho amashusho y'uko ku isantere ya Tumba abantu uko biba byifashe. Mudukurikire. Amashusho mwayiboneye ruba ari urujya n'uruza abantu banyuranamo, hari abataha bariho bahaha baca ku mabutike kugira ngo bagire ibyo bararana. Murabona abanyeshuri, imodoka zitaha, murabona izipakiye imizigo, murabona abaturage basanzwe. Muri rusange ikinyamakuru Habubwenge TV cyagerageje kuzenguruka muri iyo santere kigenda kireba buryo ki abantu baba bitwaye. Iki cyorezo aho bukera turagikubita inshuro nidukurikiza amabwiriza Minisiteri y'Ubuzima idusaba. Mukomeze mukurikirane. Kare mfashe nukuya byo umugore arukunda kubwiraga nabyumva ukuntu kiyemera kuzanjyana ahantu urabizi nkuru nkoze hariyo nakoze ndifite views 300 nayo ni ibihumbi. Bakunzi ba Habubwenge TV, mugize amakuru mushaka kuzigezaho cyangwa ibyifuzo mukurikire channel yacu, muhamagare kuri nimero 078384 mukora subscribe, share na comment. Nakagaruka mwari kumwe n'umunyamakuru wa Habubwenge TV. Bye bye.